Iramai na ba television ni masih ba kezetes keriso. O babo deda ba tanda sogel no tola faluka ita fefu bagina tande. Morai ba studio mini helemo ministry mau ba Iramai reina salam holistik. Omuso deda ba gina tande Iramai reina tera keda ba so Indonesia ya ita orang beragama mau ucapkan selamat merayakan hari raya Nyepi, bahkan Ratalifu Sefefu si merayakan hari raya Nyepi. Basi mana ge mau ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ke Ratalifu Seda si merayakan ibadah puasa faduhu dedemah. Baya ita fefu itu gu ahate ita bawang ahate etededa kelowalangida. Baya rege faluka hobu-hobu ita fefu ya ita so Indonesia. Bagi nete ande tangerenusi ge daromali lowalangi Morai bazora Hezekieli faza efabulu alima ngabwa siwa irugi felevitu bafatola dada tahono gededa data andrege hanya moni baba mokai tededa ina aboto badeda hade ezomasi lobalangi manganda itang eto a Yesus ayaga balowalangi ma edena dedema baba angerenusi taromalima fahanda aga beke maba aboto badeda ma andrege hani amoni zamu kaitu dema basa me ke mafahono dede yaduhu Hezekieli faza fabulu alima ngabwa siwa irugi felevitu imaneta romalilo balangi da ani wa ezo aya Yehova mi bato saai ya mirazo ndono Gizraeli fama kao ba famalangege ba mi beheli ba mi lauza dele basatule mi bato ba makau banuagu ande iwa eso aya Yehova saga satule batumba satule balauru satule mi fake tumba balauru bani osara feleli malauru zisazo labe bawalu hinao ya zisambalauru bazi sazo la otarai wangerai batelunga fulu saga zisamba fondruyu na lima saga balima saga gilabe bana fulusaga ba fulusaga ba 20 rufia zisamba fonduyu daga maidola begero ni beemi sadumba bazi sazo gandru ba sadumba gei bazi sazo zeiri bani hono gei babanika basamba hinao ya bazi sazo bazi feleli malauru zisazo basara-sara nono biribiri basi doang tu biribiri ama dola fegero ni be madondono Gizraeli fefu ni be sumange ni a basumange ni tuyu basumange fangorifi baba meta salara iwa eso aya Yehova ni hasato fefu ni fo si hule begero ande kerazo dono Gizraeli ba merazo zumange ni tunu basumange ni a basumange ni badu bagobasa baba basulena baba zabato bago buloa ma ubu Gizraeli fefu ya iya zame esumange fameta hore basumange ni a basumange ni tunu basumange fangorifi baba meta sala ma ubu Gizraeli irugida daromalilo balangi Iramai na ba talifusen yung masih baka zetes keriso bani duna drasa tua me fena heivisa me mudada datuada badana niha andre bere meso ba boto badede ba iratuada andre ni dada moroi siawa badete holi ana ba me mudada ira ba mufauge bada sotelu zitobali fanua ba dananiha hadia dao afore lauru ba fali era badata ila ba hevisa ira tuada mefona va ya ira okhtara ya da afore ade gunania babanu ababi babanu a galisimbabi fabira bagina tadre Oya mana bagina na babi la kilo bade dan nebe na mefona la sua galisi babi jadi afore ande soya eu anau
bano mu be tanda tanda kenya bata batengan ni law mana ni hasi sama sa babon be tanda tanda si mana zui vaira monovi irege oya vahe baba vanu a bua vahe ya da lauru si mana zui hevi sama e bua lauru da bano mu hono gei basi mana ge vaya irege mo anak sa baba nimba anak dan negeri vali era. Tapi sambah hal sangat penting pada anak. Hana vaso keratuada va aboto badede vasi telunga bua ni oguna edae fanimba dae ma fo ukur dae adalah nifa ohe mege mete fataro ira mete dada ira ofeta keda ofeta ira badana niha dana ni duna da satu amifuna basi manazui meno mangevolo niha badana niha bala falua huku fondrake baba matuna rake baka baba banuasa termasuk zui la fatuna he ibisa gafore ande he ibisa lauru ande he ibisa bali era secara khusus afore fama lauru tenga ni lau de manazi samasa tapi duhu ira satua banua da zamatuna he ibisa gola goi bakaba gaforeanda badata ila ba yore mefona da ene no sova aboto badede he ibisa ia manosok gi bahasa radede he ibisa ia babanua he babi he faki he anak badata ila ba ira tuada mefona sangat la junjung tinggi ni fotei faatule ni fotei faadele irama ina batalifuse ni masih bakal zaite skeriso badaro malilo balangi ni basoda Andre ba i be eva aboto badade bandrono gizaraeli ya iya da meno aifa ira meno mangabuli ira moroi badana ni olo ya ira bambabeli meno ifuli movanua ira tobali sambua soizu ira maka hadia zalua ira ama ira hadia zalua alua valimosa mangisu babanu ahadia iya mulai sosa eni fotei valimosa irama iraina memang badae na tafagi bazura Hezekieli adre lekhara fangolo walangi gelo walangi tandebe artinya dalam kehidupan keagamaan sudah baik hiza baba aurisi eroma ekhei badae alua valimosa lehadai saling menghargai satu sama lain tera-tera bahwa malua faniaga baba mawa hadiah iya bahege baba beli hadiah iya so valimosa mangisu vali era mangisu lauru mangisu gafore bahadia dan nebe ni oguna andava ifataro kera lo balangi bafatua lo da ternyata ira ana ira ina iom baka si baik kekera lo balangi va ena efa atulo da ete beretai ke moroyawa basamater ya da razo ada ni falua razo ba ada ni tegu lo balangi ira ama ira ena imane bang avua sisiwa megi mi bato saai ya ami razo ndono Gizraeli mi bato saai ada ni batora fama kau ba fama langeg fama kau ba fama langeg hanya ni fakau irono Gizraeli hani haza makau ira sohalewo ira sondenia tera-tera da baba ngoboloi hadiah iya he bagamawal he mungkin baba ngoboloi pajak hadiah dan befefu leatul hana mangisu kilo mangisu zu asu hadiah iya leatul lauru
Noi be emege stobali ukuran bada au gazi sambo lauru. Au gazi sazoe. Oleh nasi mana kata badan ini memang fabe, tetapi saling memahami satu sama lain. Fabe ukuran kalau gombawi, nabanya sebarat mana fabe ira arah manrehe misi toba dae. Fabe gezu abalahemi, fabe gezu amisiawa. Tapi itu sudah saling menerima satu sama lain. Fabe zisazilo ba moro, fabe zisazilo ba lahemi, fabe zisazilo misiawa. Bahira inomu ohe barakerake na sosoma nani hahadeza lua fabe gola gaforenia asese urong da mesane fabe gafore ifake na ifamaba babinia pa fabe gafore ifake na ioli babini habe fabe eba ebo lauru ni fakenya na ifamaba gulitania fabe ege lauru ni fakenya na ioli gulit. Padahal saya mulai soba limosa. Ni hasatula ni hasadala tede le fabe hana berem mege babo tatu gei. He visa gola gafore ande ira satua moroyawa mege da ezi nomo hal rak bava matuna. Baba banga ira rak da bala falwa helu. Na so ni hasile molo rak-rakan. Termasuk bah ngabale ukuran mege pafangili fizigena dan memang atulai rahmai raina ni hasi sova limosa baba niaga ni hasi sova limosa ba mava urifu babi bahada dan befefu tekiko lo hau de gana ngelifit dan si mana gi bandar no gizara eliade hade yang ni falua rahmai raina razo sama tatu na yore murayawa se lumala misitou ni faluara ya da famalangege famakau ni hambanua irege fato sasa za loban hambanua suka ramana babanga ihadia iya pajak bade dan befef ule za loka da baso Indonesia oi teboka hero da hade za lua hana yoroi basilale tarongo kasus masalah pajak terbongkar masalah gayus tambunan terbongkar sudah basalio Andre yang banyak tarongo ba TV, ba berita-berita ba YouTube. Bagaimana gaya hidup? Ireki kadang-kadang tamane dede ten hampano enai. Bati dragan na rodani fera umanu. Khara ami khadau kolinga. Nada ni tegu si baik lo balangi badaro mali ande. Ba khara samater ya da minoa mi bato sai. Mino ami batos ay baba makau onom panuago. Tata fatera goi. He visa iya baba malua hadia iya. He visa iya baba maba hadia iya. Jadi ada hukum, ada keadilan. Soba atul, ada ni wani abadae zile tolale so irama iraina eda saga satul, tumba satul, lauru satul dalam fakir. Satu timbangan yang betul, alat ukur yang betul, tengah sangisu, tapi memang betul. Irama irena sesi tarong tanda sawagel ba pemerintah, sesi la falua ba timbangan la falua ni foto tera ulang. Hana energi rugi pedagang, kadang-kadang pedagang le sadari ba timbangan ni fakenia sebenarnya rugi iya. Ketika moroi tinggal yaudah atau lebih sadari bahwa sebenarnya timbangan dipakainya rugi zoweli. Tapi dengan melalui proses tera ulang, ada mufuli zui timbangan ni oguna ada enak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Dan ni wanya ada enak etafaki di timbangan satu lauru ni fake babanu afake. Nah kedaba arah-arah badai sampai lauruda efadumba. Walaupun beberapa daerah kita nebe sampai lauruda 5 dumba. Tapi harus apa tuh badededa. Wah memang si mana daya. Nah bakal badai bakal mah sazo eda fulu lauru. Sogi berapa daerah sazo eda fele 5 lauru. Irama nan sazo berarti fulu lauru nada memang ukuran pakai fulu lauru. Baidanya sazo memua
setelah mufuli musuh mangabuli dania bermeno mangisu lauru ambe dania siwa lauru. Nada elo masih lo malangi dalam hal dunia perdagangan enak satu le mufalua. Enak satu le fefu alat-alat ni fake alat-alat ni oguna adalah alat-alat satu le. Padahal so ni foto keadilan sosial. Amaina batalifu senyo masih bakazo etes keriso. Faauri zamati, faauri ni hakeriso. Tengaha na atula de dunia baba malua fanuno fangadre fonalo balang. Tapi si mana iba baba maluannya faurinya si eroma ena ifalua zatule ba ifalua zadele. Si mana iba zamater baba maluannya famater ibeheli sae bale ifalua hadeda fama kau ba famalang leo masih lo balangi na sama tere da ni faluannya ibisa ena emarase nono vo banua ada soal bagi netan di ramai raina sama tere ita baso Indonesia da ni alui lala ibisa ena omuso dede ni ambanua beberapa atau seluruh pembangunan merata masing-masing desa menerima bantuan. Hanya sito baligian novula bisa di pemerintahan irugi misito desa gai betul-betul lavalua pembangunan dah dengan baik tengah gai sangalu enak tola sehi wa auri rasa mesa tapi zo masih lo balangi badede enak sehi wa auri ohahau dede wa auri niha wa banua atur lo balangi bisa da fefu sistem perdagangan, sistem perekonomian, sistem jual beli zo masih lo balangi ena alua zatul si mana gei ya badai fegero na bahasa Indonesia lebih jelas persembahan berena fegero andai ramai raina hulena tabe hadiah ia badalifuse badi tengabe fegero la foto tetapi niwanya badai adalah persembahan ni be embanua mani be ezamati mufaema melalui razo. Berarti badai tailava bagina tefona kehidupan raja Banono Israeli sangat memegang peranan penting. Sangat memegang peranan penting. Hana ira ama iraina meya ira tidak saja hanya mengurus masalah pemerintahan, tapi juga termasuk ira la urusi hadiah yang difotoi wa auri kehidupan keagamaan termasuk ni fotoi badai hebisa ena hadiah ia gameela Rauno Israeli la faema melalui razo barazo dannya sama lua papa me sumangi fona luwalang ramai raina tanggung jawab razo sungguh sangat besar. Tanggung jawab razo ya iya soal ilalah bisa na ohahau de wo banua baba nuno baba mola kemilo balang basi menagi tanggung jawab razo bisa ge ena faauri nono fo banuannya faluka bawah de dalam kehidupan sehari-hari ramai raina faduh de degu badar malilo balangi bagi netande ingatkan ita ena ele tebulu tafalua zatul tafalua zadel heya uge samaba oguna hadiah zitobali alat-alatnya oguna baba maba timbangan dan tanda adalah betul-betul timbangan satul si mana samaba babi samaba gurif oguna gafore siduhu gafore satul si mana da uge samaba ulite bera oguna lauru satul meda ezo masih lo halang. So masih lo balangi hadiah ni faluada baba urida andre eda satul so masih lo balangi bakal sama tergei ena ele ifalangege ena ele ifakau nono banua hizai ifo babalala ena ohahau dede ena omuso dede nono banua ya mutole talo balangi bada romalia dai ramai raina tawano gede deda manda sohagele Yehova lo balangi da romalima ya ndaga fefu beke mavabo to baded ada ya so masia mafalua moroi badaro malima ada
bade Yesu no manganda draga yaduhu ramai raina si mana romali lo balangi ba mau vai abi fefu salam.